bokatan sing arep bukan los sing arepan imbokan los mumpung liren iya bokat bukan los iki sandiwara apa ini ay sampean ku nyasar blendane iya salah trongo sandiwara singin ini ayo ari kiyin sandiwara Jayabaya oh sandiwara Jayabaya ika iya sing singen dia yo perlu beli ayo perlu beli sampeane sing kedung lego Mas Chandra Sari Baka Jayabaya sing kertas surat Cirebon oh sing racak ikiran maupun kembar oh aduh nyeladek bae racak bayang sing Cirebon kene Bang nang apa sih dene sing rembatan ya daten kan hinden larangan panggilan kuno oh kini panggilane mamaku waru sing ngendika sih sing wonge paling putih oh iya sing wonge paling bayet wong bahaya kena priwe sih bahaya kepon ditanggap ning kene priwe sih pon pasti bahaya gratis iya endane sampean mas sembarangan hari ngomongku wis tebak ning atine kita ke. Pasti separo ya wis belum boro-boro separo aduh kita ya ya dateng tarikan apa iya ini karena tiwas beli mangkat nih kena ya gar hari beli dituruti yang ngereng-ngereng iya ya pon hari dituruti ya nemen pisan iya hari dijamin wis ya bukti deh kalau nontonnya bega setitik ya dati wis sore ning anan kepon durung pernah bakal kepon metu wong nonton semenek iya ya percaya hari pokoknya maning guri gake apa maning kining sawah iya mana-mana kok kin maning sing ngajatan di acara unjungan kini sing digawe kuwu bakal kuwu mana-mana ki kepon daun metu wis 200 kin mah ya wis kini bating ya pon bating tekok sing esuk belanja enda tunggoni bae pon bokat be krungu ari wong mah ya wis bagi nak krungu salone anteng salon ki bagi nak krungu gangger gratis ai sampe dijamin perasaan ki blenak bae sing wingi pawarasane ku ya iya ngeling kin ki cara kuwu waru kin ya iya apa pas mengguri-guri bos guri pada denda iya kin ki cara kuwu waru ki masyarakat wis pada vaksin durung ayo acak takon anak sing vaksin ana sing durung anak barang kepon malah lagi kangku didorong-dorong soke vaksin sampeanku iya vaksin iya aduh wong ketining jarum suntik divaksin kecus barang anu klimprek je beli manggung belum rendah iya gara-garanya apa vaksin apa gara-garanya waru kah iya ngemik gitu anu kaya butamik kah iya pengen ada ngemik betul di dalam selawas iya tadi kuhu pengen ada ngemik baik iya masyarakat sok pada vaksin sekin mah zaman kin surat vaksin wajib bawa kendaraan operasi takoni surat vaksin arep manjing Gragemol ditakoni surat vaksin arep jalan-jalan ditakoni surat vaksin anak operasi arep ngendok anak vaksinnya ane endanan anak vaksin ditarep ngendok kupon sing terakhir ki kuhu bakal wis oleh surat vaksin ke oleh kanggo utang bank wong kita jadi kita ke beli yang vaksin nggak vaksin nakin sih utang bank iya ninganan wis divaksin oleh suratnya produk mengceleng BRI oli beli endane bloli angker beloleh sing ditakoni surat sawah iya yang lain-lain ya apa sih sing salah kuhut sing salah kita iya remono masyarakat je bakal oleh surat vaksin jauh oleh kang utang bank iya dan aku ya kalau pada vaksin iya wong siti 5 jutaan ku 10 juta iya barang uji vaksin beloli si ditakoni surat karang iya kiki sandiwara kita gimana-mana kisok apa ai sampean dikongkon priwe niku wune orang anggot cerita daerah ai takon sutradara makanya bak arep metuku iya wong takon mah sutradara kiki sun cerita apa anu jadi cerita kunti anak utang beras endane anak
yang bukan bengi kuntianak utang beras maya. Iya, ngawan-awan kuntilanak. Ngawan-awan kuntianak utang beras. Ya langka nih. Langka ya. Langka. Kinti awas kini anak bintang tamu nih. Siapa kasih pon? Anu kah? Haji Breo. Cerongo. Cira sih. Rian Nguntap pun ponakannya garian mah. Ngarani kaji Aas, kaji Breo. Ngelum gitu. Cira sih mimiti mah. Oh. No, bisa nambah apa tau wongnya yang sana? Ana ningsor. Jaga ga anu. Kita nih masa dalang larang suwe pisan. Iya, biasa mana-mana orang menit ya pon. Iya. Ini kayaknya ame melas menit dewek. Ya jaga harapan cakar tadi apa kan? Iya, cak kayo. Anu kita sambut Haji Aas Rolinu punya penyakit. Ai Rolinu. Rolani anak ke Cerongo. Anak ke Rolani. Bangen, Haji Aas Rolani bangen. Arik ini. Pakai bangen maya kita ngerasa kena Haji Aas Rolani. Iya. Iya. Udah cilik Gumer. dakum. Ya gumer ya pon. Iya, indah-indah wong mati bae sing Iya. Sekine. Sekine. Cuma Haji Aas Rolinu. Ya wis lara beyekan Bang. Iya ya kon penyakit. Sering. Nah, aja nemen-nemen priwen, ada habis mari dari dalang. Kita lama kan masih dalang kita masang aja ke sandiwara. Wes ka, priwe bega. Wes siapa dulu sih marah dalang arep manggung mah. Kita mah jauh sebeliki yang dari dalang. Ya wes kita di mana-mana orang ya. Iya. Nemen pisan. Wah, abang moro. Kita sama aja rolas. 14. Kalau sampean ku sadar beli sih pon. Apa sih? Ya sadar beli endane. Ayo sadar. Acak mendelika mengguri ku sapa ku. Sapar anak. Mendelika mengguri ku. Kelir mene mak kelir. Mendelika mengguri. Loh. Ha, kuwen ku wonge Asrolindo ku kuwen wonge. Rolani. Ari mau sampean ngomong Rolino. Apa Rolani? Ari mau Rolani. Rolindo ku kuwen wonge. Rolani, tapi ini kira. Ya. Hei, Pak Kepon, Bener. Pipi Kepon, kelingan lagi nyirim pining pulung sari ya? Ya pengen lagi pilih. Masih dari dalang makin dalang maning baik. Entok tadi cek. Ya orang bukat pengen lamar ning sandiwara ya diboni orang ya. Ya, iya nih ngana. Malang krek mah kayak cere Arab kepedek. Bari sekin mah cilik tirakat bae ta ya. Ya mau nemu ku si mbrap kayak waterek. Entok duit teh. Ayo entok. Yang dalang Jadi man. kita ku beli mangan-mangan. Oh iya, dalang man. Usolir asdok durung kaji Aas. KTP mah wis dikumpulaken. Oh di selerek. Wis Apa? wis kan mah kebagian kuune ganti. Rasdok. Oh, kayak wong baru bae. Wong kesemaran gitu. Yan, kita niku di perwasa bae. Ya kaderan ora tembok ora tembak apa iraku. Ya ndak kita mau ora duwe rian ning kene. Rian padha ora tembok ora tembak apa kuwi. Iya monone mah. Endi anae sabel ning kene. Nah, iku kita ning garepan di anu ning kepo. Lupa di keropok mah yuk. Cek ora kerobokan cek bocah kuan ora. Ayo wong kene enak hitam. Mati, teriak mah mati. Masih kehilangan sama-sama baik. Mati puluhan tahun dikelangi. Hari Marina sih mendi. Lagi dolan. Pada bae ora Marina gak mati. Pojok-pojokan Jim. Ayo. Breot. Sira kayak butel antut. Kepon. Iya. Ayo. Perlu ya baik. Bapak. Mati dono wis mati. Celuki baik. Arep nyeluk sak bados, arep nyeluki bados, arep nyeluki bados. Arep nyeluk sak bados. Mati maning pada bae bapak. Mati kabeh. Iya. Akhirnya kapan? Bapak nih sirah kau ora jajam. Sirahnya kapan? Ada kok. Sirapnya dikit sing tua. Kliwat. Lagi tahun mau gak kliwat lagi usum corona hitam. Kita mah lagi tahun mau ke dedong ya Allah, moga-moga kliwat.
iya malah KTP aku si cateringan arep gawa kita Ponakane kita dure-dure jaga teko si wani paya ning sira ya pon. Lara sira pon, lara pon. Sira ka wis ngaplang-ngaplang wis sida mati ya pon. weruh Isi jaluk tulungan ning sapa bakal beli ning teteh. Teteh lara dase. Sekian waras kita dijanggungi budak cerongo belincang kaya konon. iya Nah, terima kasih nek kono. Weru Iya. kita ke sira manggung ning kene dibayar ku weru. Weru. Apa maning ku sira? Tekan kita gak pada baenang. Asrolani Incang los gede 10 juta bintang tamu barang anu Jepon kita bintang tamu ning waru ning apa sih ning Sandiwara Jaya Bayu wah wis perasaan blenak deh yang buari DP mah pasti beli dibayar Arek kang duwe nih anak tebeli sih sira. Anak. anak Lamun krungu priben. yang kenyataannya real ya Dari gini dia kesasar tebeli kita harus sira menek. beli anu ini mah beli Benar. bener anu mah Wong Ya dewe- ya anu nih mah ngomongnya mah je panjaknya golongannya Ersa aja. Iya. Anak Rian, anak Rudi, Ci bener panjaknya mah. Iya, anak bener. KB. Ya, bener Sindiknya kabeh. baru kenul kita. lah kasih ngedan bener kabeh anu mah Jadi ngompol-ngompol. kayak di tarling bae mari dadi dalang tarlingnya ka bin mengganti Sandiwara Ya beru sira ada di dalang sandiwara pon beru. ya kita mau spiral kini Ya pompe nih dari dalang sandiwara banyak lambilang kabeh beli di satu kumaning si priben. oh di toko-toko kena iya lagi kakonin pengauban kelambilang apa kira jalanin motor nepluk beli kerasa kita aduh makanya kelambinya kajias kita Bareng anu lambine Getut kita bisa. kabeh kumu saya Allah. sampai tekunggah ning Facebook pengumuman sing nemu kelambi rawat tanah barang anu kok ana sing bales ora pengen jeng mbok kenang-kenangan alhamdulillah kelambi ya selamat kira ki sira apa nyong priben maning wis are us hitung-hitungan utang Utang-utang ya. menek di kongkon apa Beli hari lagi nih kita makan nasi raka nganggo alisnya diurus siji ya. iya Barangkin kenapa sih sebelah cecek? zaman no Oh zaman now kok Iya. alisnya nganggo cecek kon. ya zaman sekarang Si hari ini sinden si beli nganggo cecek nih kene nih. ora bisa serok aja serok sok gawe tak bayar kira jaluk sok gawe alis ning cecek alis ning cecek ning alis Ay konon. iya maksa bisa kabeh ga zaman sinden serok ajaat gawe kena oh lamun iya bisa ka berarti edan Ya Surabaya pon sing edan. Jare baka bintang tamu larang mah suwe-suwe. Ayo ora gagian ya nembang. yakin mah berhubung buka dolangnya masih akeh ora anak Lesti anak Dewi Persik ini Iya. sore tuh Anak Inul. ya Inul bukat beli keduman bikin ki kaja rolas Telulas. ya 16 Magaring ora ya arep tek tangtang nembang berhubung kinki maestro legendaris Aas Rolani yang punya dipa dangdut se-Indramayu ya beli pernah mancing TV nasional kepengen cak sering ngapal ning lagu arep tek tangtang ning kepon sing lagi viral sekian Lagu cak apa? streaming ini sih cak ora ya Beli langkah Oh, bro. beli. Oh, streaming. Streaming tak beli. aja Streaming Jepon. Streaming. waduh bahaya iya sekin marep ditantang sekin apal ning lagu segala-galak ini lagu dangdut lagu Melayu apa cak lamuna soke nembang lagu iya kin mah lagu mah apa bae terserah ya Ku disapa aja Mama Ecio. ah Mama Ecio, senoknya majalah kak. iya Siapa kan narane ke Bapak Ecio? Bapak Daspin Iya Bapak Daspin. Daspan Bapak Daspan. Daspan Encang nggak Bapak Daspan sawerana dingin kita wong loro ki samperan rada semangat. Oh, bakal senang. Dalan-dalan kok dingin kak dalan-dalan. Usut aja gede-gede Bapak Daspan padu satu sewan be wong loro pak. masih apal yang ngemis Maya iya Go, sing mau kita ku lagi lurut tenggakan ndi ya tenggakane kita ku ya. kelingan Pak ini Ku nurut dalan-dalan alhamdulillahirabbil alamin. Matur kesuwun. alasan Pak, Bapak ki nganggo kepon tak nganggo as, Pak?
alasan pengene Kanggo dalam anas Pak, matur kesuwun pun isra menjaluk dewek los. Los. dadi mangkene ki Ki mak kanggo kita pun aja njaluk sira. ora arek apa mau ora butuh duit sebenarnya mau ora Dalan. Kuningan Bak. siji loro Iya ningan. telu Iya ningan. papat Kok. Pon akeh sira pon karo kita pon. ana 20.000 beli peracen temen sikin Pon kita masih di Bapak Daspan. kaja seket kita selawe makanya cegah kawan maning iki Menepi kan pun kanggo kita pon. Padang, Mak. Kanggo kita pon. dadi mangkene iki Iya sok. artis seorang Dipa masih nampane diucap Beli garap pagoda. Beli garap pagoda indah-indah beli krungu. Hitung-hitung bayarannya 1.000. Kanggo bayar supir. penjagian ki wis buru-buru nongkoni nembang ki Iya Bapak Haji Daspan ya bermanfaat. nembang mah Amin. bae ya serok ki arep nembang bengen ta lagu sekian ta serok nembang mah Kuniku bae kita kuis rapon lagu bengen yang kelalen, lagu sekian durung ngapalaken. apa bae lagu mah sing penting sing nembang lagu sing langkah huruf ere ayo serok ki duitnya cek kabeh lah menaya Di bisa by musik ta beli. ah Musik ta beli. ya serok bae musik serok nembang lagu mah apa bae tapi sing langkah huruf ere Lagu ki apa? lamun bisa aas rolani cek tekenak kabeh duit kian ki Sing laka rek lagunya apa sa? ayo serok lagu mah apa bae Yan. Apa kudu mi? ayo lagu mah apa bae terserah aja nembang jakin waktu nu sore Mi sing lagu apa sih mi? apa lagunya Dewek ta lagunya Roma Irama ta lagunya Subro Aduh pusing kang dua aduh pusing. iya Pusing 7 kali. iya bener langka Rum. rumah tangga anak ere sing langka huruf ere serok kayak Tunggu kang sewulan mani. nah iya langka Yen sampeyan Iya. pengen kesandi. iya langka ere Jawa. aja watir lang anak huruf ere aja watir suningkar janji anak huruf ere Nyerah wis nyerah. nah bakal nyerangnya saya keter Mong. kita sing nembang di cekete gawa mene Ya wis sok dingin sirane. siapa kudu nangis cah Anaknya kita duduk cak. duduk Wis sok nyerah dingin. ah Engko dingin sakit. kita sih nembang Ya. duitnya Yang kok dingin. nembang lagu tapi sing langkah huruf ere ya gampang Apa? 1 ditambah 1 sama dengan 2 2 ditambah 2 sama dengan 4 4 ditambah 4 sama sama dengan 8 ditambah 8 sama dengan anak beli huruf ere anak beli pun mapan lagunya bocah cilik kenapa? ya pun mah terserah nembang lagu apa baik tapi sing langkah huruf ere sampai tekan 16 langkah huruf ere stop sampai tutup tekan 100 Hari bodoh rada edan ku angel ya? Iya angel. ya bengene bibite wong edan kikien nih ayo Aja ngomong bibitnya wong edan. siapa sing warai kita edan hari beli sirah sirah ya Iya nune maningan sa. Bisa nih jadi kayak kenen ku gara-gara kita. Aku no. Lamun beli gara-gara kita mangsa kayak kenen apa Masa edan apa kono ya? Mangsa edan. Ayo. Mangsa tenara ya. Tuh mangsa tenara berarti duit pun bukan ku kita kuno. Ayo hitung-hitung balas budi nih kita kunang sirako. gelem balas budi selawe uku Kagen bisa kian mah. pribadi cekete urusannya ki Mesti pak, iku pak kita dijaluki pak. Tambahnya nasi pas selawe maning sambar bener. sajang raik kayak dalang bongen nih lok raik dalang sekin mah pantang jaluk isaweran Konon. iya bukan tanda wong jengget kita bakal rame-rame ku pantang jaluk isaweran gitu Hari kita nih dalang pengen konon. iya dalang bongen Ya wis kita mah balik. ya bintang tamu 7 juta balik cah Bungkesan ya pon. ayo harapan Wis gagak tuh nembang tuh. Nembang baik wis juga. beli harapan balas Wis.
balas. Oh iya. Iya. Kita sing jawab Trok. Arep dijawab kena. Ya wi. Kono sing nembang tuh kajian sing nembang. Kita sing jawab Trok. Dalang bang. Ya. Ya wis ya. Tak balas. Ya. Tak balas ya. In malagune siji ditambah si 1 tambah 1 sama dengan 2, bakal siji tambah siji sama dengan Loh, penting malah kau rumah kita. Anak re. Kin kan kita. Ayo. Tak bayar ke duit lama nija Sakit anak. kan kita. Ayo. Arep dijawab kena. Hah? Arep dijawab. Ya iyalah. Dijawab kena ayo. Lama nija anak urut perecep. Sekian kita sinembang sira sing jawab. Serok. Ayo. Serok karena. Sok. Siji ditambah siji sama dengan Yo. Loro apa? Udah deleng ilate sing dawa. Oh, dawa. Loro. Yo. Kita ku lagi pernah takon ning Tio ku yo. Siji tambah siji pira nang yo. Kita pengen balas dari dewek mami. Loro. Ikutku tembangane bocah ora kunku. Ya bocah cilik mah durung bisa takonane ku Tio ku siji tambah siji pira yo. Ya yo kan. Tapi Renanda mah bisa ngomong loro sih Rata. Bisa Renanda mah. Iya pokok diburu. Iya. Darah mumpung waktunya Mas Yawan. Lagunya apa, Cak? Aja Asrolani Arab